Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biya kita, kaya't naggapo iti pagayam tayo ang naglingad iti nagan nga Anderson. Naguyugoy matiriknak, amang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko. Ti gayam may sa tao, no talaga aparaken ka, ket agsubli iti biyag mo, iti umno at tiyempo. Bueno, gagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Anderson. Sino nga ti akin kukwa kadag iti ibumbunag da kagawaan iti apartment iti Bahangera Kalsada? Well, makikita tumot lang masino da. Ken anya ko matipakibiyangak. Ure asino iti umakar dita. Anya ko makanyak. Nagrubatak man langin. Amangan numaladawak pa iti programak iti radyo a pagtrab-trabawak. Wanya, agkuyog tan arumar dito balay wenno maudi kapay. Umunakan manong. Inton malampay lati klase. Okay nga rod. Wan gayam, adda pa'y allowance mo? Don't worry, manong. Naimpad to'y kabsat mo. Iso nga dapay. Nasayat mo kasta. Say-sayatim ti agadal ha. Tapno nasayat ti pagbanagam. Di ka pa'y lamakin inaram, taubing ka pa'y, ha? Wen ka di manong. Sa anak a makiin naram. Makinobyo aklaang. Talaga si ka, ha? Lukwan nakmanen. Seriously, manong. Amom? Crush ko man dya inyam amom iti kanyak akaklasim iti low. Diyangay, agnagan iti Edwin. Anya? Oy. Basta, ti pa'y lapanagadal mo ti asikaswam. Saan ano anya laditan ti araramidam? Yes, kuya. I won't fail you. Si kakit di mga sawa kan. Tani, lumakay kan. Tumalna ka man dita. Panawan ka man layan. Oh bro, kumusta na iti trabaho mi ti radyo? Nasayat mat bro. Enjoy ko matkit iti trabaho kay Jai. Kas radio news writer ken newscaster. Nasayat ano kasta bro? Kaya't si Kangay. Main enjoy mo kadima ti trabaho mo kas teacher? Wala. Mapay agsakit ti ulok no daduma ka lang iti daduma nga estudyante. Kung takida, taimbas nga agadal da na imbag. Saan? At tila aramidon da akalukwan. Ay, day tangag pa iso ti parikot ti daduma naganak. Iso akan na yun ti panang palagip ko iti kapsat ko. Sak ngamin ang tinagbalin na kasla dadakkel na. Manipod pimusay dagiti dadakkel mi. Nasingpat matkat di da dya kapsat mo. Wan matkit di ha. Surdulan no daduma. Kantsawan lang no daduma. Wan nga ron. Naangaw da dya kapsat mo. Wan nga bro. Amom kurso natak ti kapsat mo. Ha? Agpadadagami tirik na iti kapsat ko. Kurso na dati tunggal maysa. Bro, napauli magkamatan. Di mo ka din nagustuhan timbagak? Kwa bro. No ita, di mo pala ko madisturbuhan ti panagadal na. Sana dakas, no kas pangarigan tag ginusto kayo. Kahit kang agbalin na bayaw, tamo kon ti kababalin mo. Ngem, bayam kumapay ang makalpas iti panagadal na. Agyaman na kiti datang imbagam ha. Di ka matanagang. Taurayag pa amalpas ti panagadal na. Sa ito ag-propose ken kwa na. Nagpintas matan ti babae arimwar iti sangsangwan mi nga apartment. Makita kan ay imbag dito iti rasa. At idog ti on na tabuok na. Sexy kan na po daw. Amangan no day tati kabarbaro nga agyan ditang apartment. Nakita na kat imisam sa nagpayapay. Payapayak mat. Ay, dayjay.
Nagluganan iti kotse a nagsardeng ti takalsada. Diyak mo't makita no asino tinagmaneho. Tatinted ti sarming ti kotse. Hintay jay. Timanaw dan. Gagaraag to ti mapandita nga apartment. Tamaki am-am mo akiti dayjay a babae. Uy, adan ti guwapo akabsat ko. Iso na laeng talumakayan. Sang-sangpit ko pa lang, sut-sutilan na kon. Ay, manong. Naladaw ka ita nagawid Apay, nakidate ka? Tilay bagbagamit. Nagkuyog kami kini Edwin. Napan kami man nag-relax basit. Kadwam gayam ti crush ko. Uy, ibagam to kan kwa na crush ko ha, manong. Anya? Oy, bimababa yan ka. Kastaki din ti bagbagam. Urayam nga isunto ti mangibaga no kayat na ka. Apay, amom nga rod no type na kamait? Well, sigon iti obserbasyon ko, type nakmet. Tunggal umay diti balay, masipsiputak tinapiggat apan ang kitkitan na kanya. Napiggat akas iti dikat. Sika talaga. Uy, manong, amom, nakitak man gayam ti kabarbarong agigyan di tasango nga apartment. Nagpintas sika. Ay, nabalasang dayjay. Armumon tanu aklunan na ti panagayat mo. Mga sawakan, my dear manong. Tapno di ka malastrit. Apay ay adagdagan na ang mga sawa. Kadyak mo't agparparikot may papan iti day tabanag. Apay, kayat mo napanawan kan? Saan mo't akas dati kayat ko asawon Concern lang ako sa'yo, kuya. Ala, ingkakit maturugan. Tapno masapa kang agring inton bigat. Okay, boss. Good night. Good night too. Maray awak iti day takapsat ko. Maintrigak iti imbaga ni Hazel. May papan iti kabarbaro akaroba mi. Sana bale. Sigurado ang makitak tumatlaeng. Agpaisot ko na ti kabsat ko. Nagpintas ti babae. Magitkitak dito'y tawa ti silid ko. Asino nga tati kasasaon a lalaki? Nataarmet. Inagkan ti lalaki ti pingping na sa pimanaw. Siguro nobyo na. Imposible mat ngamin. Iti dayta kinapintas na? Awan nobyo na? Nagpintas talaga. Makaay-ayo akit kitain. Hi, Anderson. Agawid ka din ita tanalpas ti work mo dito station? Kwa. Mapanak pa iti universidad a pagis-iskulak iti law. Kasta ka di? Kunak no free time mo, taada ko mapangawisak kan ka. Sorry Samantha. Ngam, inton maminsan langin. Okay. Amom, nagasan ti babae nga ayatam to. Addan sa amin kan ti galat ti maysa a lalaki a birbiro kan ti maysa nga Eva akas kanya. Nagwapo, nasingpet, di adal kan aminan. Saan met? Saan man? Agbayso ti bagbagak. Mas daawak laang taging gaita. Awan pa'y laang nobyam. Parang amin kanyak. Ununak pa'y dagiti priority iti biyag. Ken maysa, dumteng tulat taday tabanag, adi mapupuutan. Ken mamatiak iti pagsasaw iti English ako nana. True love waits. Sige, Hazel. Agmerinda ta, kabayatan ti panagistoryata. Ay na,
Agyaman ak, ma'am. Manang laangan tihawag mo kanyak. Tamok, inauna akong sika. Mano ka dito tuwan mo? Tasyak, 23 akon. 18 ko, manang. Kunak tupay kat. Amom, napintas ka man. Nag-cute ti rupam. Si kakit di amanang. Nagpintas ka. Isungarod na inbagak nga arman na ka ni manong ko. Uray tabarupay mat. Guwapo ka na singpet. Anya? Agbagay kayo manang dona. Angam, balasang kakadipay? Wan? Apay? Ayos! Tapno maibagak ka ni manong nga available ka pay. Addan sa ngamin bumbuntog ni manong no maipapan iti babae. Iso siyak madlangan ti agaram para kan kuana. Makapakatawa ka mo, Hazel. Kayat ka man. No kayat nak manang. Kaya tumat nga rod ni manong ko ha. At naman ang kasarsarita ni Donna. Kasta timbaga niya din ko anagan na. Inarakop ti lalaki. Ken adday nyawat na ken kuana. Panagkunak. Kwarta day jay. Doa pa'y matatunggal kumitak iti ayan na. Ket mayran ranakas day nga eksena ti makitak. Asino nga taday jay lalaki? Ken anya nga tangagpaiso ti trabaho day ta babae. Mas daawak at talaga kadagiti maimat matangak. Sa balin sakit ti aramidan day ta babae. Agyaman na ta, pinatkan na kita. Anderson? Wen, tasanak mo ta bisita. Ken, inayabak mo ta ni Edwin. Tamahan na mabartag ka manen, kat adanto kadwak amang yawit ken ka. Agpaiso rin ta, Sam. Okay lang. May mayat kumano si kanto lang ti mangyawit kanyak, Anderson. Tapno, adagon daway ta. Pikotan ka man langan. Anya? Awanan, nabartek kam samanta. Isa, di mo na amot ibagbagam. Ti bagbagag. Ay ayatan ka, Anderson. Di nakmata mo nga ipatag. Ipatpatag ka mat, samanta. Ngam, kas may sagayam kan kabsat. Okay. Maramida mo kasta di ko na. Okay? Aginom tayo kiti. Naitulod tamatlangan ni Samantha. Wan nga rod, bro. Nabartag ka talaga. Imbaglakid din ta dato'y kotsem. Talaga nga kurso na daw unay kan ka. Wan nga rod. Ngam, kabsat lang ti pangibilbilangak kan kuana. At dababaya pakarignak iti ayat. Ngam, misteryosa ngamin para kanyak dahi a babae. Malagip mo ka di ka aruba may nga inistoryakan ka idi? Why? Iso, ti pakarik namin ayat? Ay kat, aramam bro. Kasta ko mati aramidag. Nga maburbur tiyanak at talaga kan kuana. Kas lang amin panagkitak kan kuana kat lalakaan a babae. Anya? Katuktalam ati kinatao na. Mga ramin kay Chardang. Tapno maamam ti kinapod no. Sige bro. Kasta talaga ti aramidag. Amo manang, imbagak ka ni manong abalasang kapay. Kan, amom? Masipsiputak ti kanayon nga ikikita na dito yung apartment mo. Tunggal adda iti balay. Kasta ka di? Amom? Ada pa naggusto kini manong mo? Talaga? Ay na, nagsayatan manang. Amok, adamot pa naggusto na kan ka. Ngam, mabain siguro nga agaharam. Bay, ang manang, tasyak ti mangi pamuspusan iti amin. Saanin, Hazel?
Amok, at timing lang ni manong mo. Panawon to ti mangibaga, nada kami ti para iti tunggal maysa. O sige, manang. Ay, agyaman ak itintad mo ang makankan to'y chocolate, ha? Apay, baka pakigtot ka di tiropak. Adda ka di kadwam? Awan, sige, umunag ka. Agyaman ako. May ka man wa a customer mo no bilang. Anya ti kayat masawan? Di ka madanagan. At daawit ko anawadwad a kwarta. Bayadan ka. Anya ka din ti sasawam? Di ka maawatan. Di ka kumanagin didiam mo. Maawatan mo't siguro ti kayat ko asawan. Sayang. Agayatak paimatkan ka. Amokon. Agay ay ayam iti panunot mo ababayadan ak ababae. Gapo ka dagiti makitkita. Gapo ta palpaliiwan na. Amok day ka? Gapo ta imbaga ti kapsat mo. Kwa. Apay. Nagbiddutak ka di? Sige. Umay ka. Mapantay ti silad ko ta ipaay ko ti gagaram. Kwa. O sige, mapanakon. Lading itak no nandisturbo ka. Ket, pakawanin nak no biddo ti hatap ko. Basta kahit kung naibaga, ay ayatin ka, Donna. Apay natajak matan makitkita ni Donna. Sipod day di ipapan ko iti apartment na. Manong, palpaliiwan manan ni manang Donna niya. Hazel. Amom ka din o ayan na ita? Apay ajak matan makitkita. Kwa, manong. Wan nga rod. Jak mo ton makitkita. Ay, sana bali. Tayo nakto nga nagdamag. Sige man nga rod, ading. Lading itek, balasang ko. Saan na ngayon baga kada kami no sa dino ti papanan na? Kasta ka di, tata? Imbaga namat ka ding agsublin to. Isa makaamo kami pala kadagiti gamit na. Ipauit ng tulakan noon ti abang na iti apartment. Sige, tata. Agyaman ak garod itinaamuak. Bro, agbababawi ak iti naramid ko. Parag kunak, bidot ti atap ko. Talaga natamaan ka ken kuana, bro. Wan nga rod. Maililiwak ken kuana. Ngamjak maten makita. Di ka mapukawan iti namnama. No talaga da kayo ti nayurit iti tunggal maysa. Agtugmok tulatan ti dalan nyo. Wen bro, urayak dayta akan ito. Naladaw ako nito oras na nagtulagan mi kini Edwin ha. Sapay nagadot ti tao. Donna? Donna? Agyaman na nakita ka matlahing. Tapno amom, binirbero ka. Ket agyaman na iti Diyos ta nakita kan. Di kan paluspusan pa'y. Oops, mabitla eh. Apay, novela. Amok, ay ayatin nakmat. Iso adi na kuman parigaten pa'y. Kasano ti pan nakamo? Imbaga ni Hazel kanyak ti amin. Amo naganti may papankan ka. Ngam di na imbaga adagos kanyak. Iso, bakawanan nak iti panang husgak kan ka idi. Donna, I love you. Will you marry me? Yes,
I will, Anderson. Nagkasar kami nga rod kani Donna Mr. Lonely. May sagayam a nurse ti asawa. Kat dagiti nakita kamapmapan iti apartment na idi. Kat pasyente na. Wano kabagyan dagiti pasyente nga agyamyaman kan kuana. Gaputa nasayaat ti kababalin ni Donna. Pagayam nga Anderson, agyaman kami itin ka inbinglay pakasalitaan nyo ng asawa. Ket tarigagayam mi mataginayon kuma ti kinaragsakyo nga agasawa.